Laipulan hayang subscribers lan noman moilan de hadaba channel hayang hadaba video kaya pone ya bu awang na channel tamnang tanyo teman moilan na chaya ana singaya lakchina se Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya penang 25th January 2024 Hat Playa Wokha Subdivision Pandari District में Konyak Kol ya pu nyoi mine में वन ngai pu में kata nga li pu Ngaolan charamna tau kan nyoi mine me ngo pula ne ibua Konyak ya ne saupu som asame Konyak kes me wan ngayang ne kata nga lipu ane kata plia ma ya pu jingne hospital de admit ne myangyang ki se inang Additional Superintendent of Police Wokha kaya ibu hisab me hadau incident na 1 PM yi khau me long khui ne chon pu machine wire me current short circuit ne myang pu kaya वन ngai pu se ibu Ngaolan charamna naka ho kaya emle ij9nx Ngaolan te yamong pu iyangki 22nd January 2024 ni imkong el ij9nx advisor for IPR and soil and water conservation kaya India hai Burma yikyang me Government of India kaya fencing linglak te mong ngaubu ane free movement regime FMRR yongolak wongpong se ngawyangki Hakie ngau puda naga ho kaya advisor imchana naga jingne hanghi mai hadau tang me ngau ha sepu hapoi hadau nalai ne bahi hakie naga karla ne mong ye pu ngau pu jingne naga ho kaya mong myang taipu Ngaolan charamnang 26 January Republic ni Nagaland Governor La Kanisale ipu Ngaolan me Nagaland me development maye mantau bua naga political solution mantau okpu chingne ngonang se yangki Governor ipu me Nagaland state government kaya mamse naga political solution ya lakte mongpu yangki Nagaland state eo India nation cha chonglak chingne jampu ngoyangki hayang pui naga political issue kaya teman cha chonglakte pokke ngopua yesing pe ngonang Tauke development yi khau me chia sepasa bu yi khau me chia teman moila ne mong te huwe twiling lak jingne awang ne naga political issue wa solve ne myang lak wongpong se Nagaland Governor ibu Ngaolan charamnang 24 January 2024 ni Food and Civil Supplies Nagaland ne ibu hisab me Wong ration card me ngo bu minlan phai Aadhaar card link ne menglaka 29 February 2024 ni solak wongpong se inang noksa me ration card ngo pulan teman moila ne yue noksa me hangsin ration card beneficiaries lan ngonang moila ne yak singyang yue Aadhaar card phai ration card link ne menglak jingne inang taukai hadau pa Ngaolan yechai pulan ane maling pulan ne yue jingsau me ane town chila me February 29, 2024 ni saume hadauba Aadhaar card and ration card link ne menglak chine se ibu Ngaolan chadamnang Indian Army dwelling lak chine mong pha taibu natan chelalan chine mong mailak Ngaolan hakangonang 2024 to 2025 wangpiang chine Indian Army Agnivis Agnipat scheme mong me recruitment yalak se inang Nagaland and Manipur states ni chine online registration na February 2024 hatpa awang pa yi khau ma ya lakse inang recruitment ya puwa awang ne online registration ne myang tau pheme common entrance exam yalak akim ne recruitment rally ya lakse inang tau khai mong phai tai pula ne screen me nya na how bu website me informations lande check ngolak chine se idamnang Manipur me bu kokizo kadalan la nyau na halano sayang haja dokte Indo Myanmar yikyang me ngopu Moray town me protest ayong jang oyangki Cookie Students Organization Moray Block Cookie Women Union ane Human Rights Moray lane hadau ba protester organize ne myangbu iyangki Moray town me ngopu high school lima Manipur state sibai lane wan phai chakka wilnak chingne ngang bude against ne myang protester organize ne myangbu Ngaolan iyangki Manipur state government kaya Moray mongopu la nyau na halan future chingne wangsam yahau bu cha ngonang se iyang protest ngopu Ngaolan chadamnang Tanyi bu Kahtoknyu Ngaolan halan masonang lai bu melante menyong panang